siakura. Dari kufanya kazi. Konga! Wakembeze wote walioimba ni harari warudi wajenge taifa lao. Tunawashukuru, tunawaamini, chama chetu tutapiga mbele. Itariki 28 Ukuboza 1993 nibwo hemejwe ko FPR abanyepolitiki bayo n'abasirikare bo 600 berekeza mu murwa mukuru wa Kigali bagatuzwa mu nteko ishinga amategeko. Ubwo FPR yavaga ku murindi wa Byumba berekeza muri Kigali, abanyarwanda batandukanye bahagaze ku muhanda babukereye, bamwe bayiha impundu, abandi bayiha induru, abari mu ruhande rwa Emerenide. Ubwo abanyarwanda babonaga inkotanyi ziseseka mu mujyi wa Kigali, bagize bati intambara ishyizweho iherezo. Icyizere cyaje kuraza amasinde ku itariki 6 z'ukwa kane 1994 ubwo indege y'uwari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal yahanurwaga. Jenoside yatangiye ubwo inkotanyi zari muri CND zatangiye urugamba rwo kurwana n'inzirabwoba. Byaje kurangira itariki 4 Nyakanga 1994 FPR ifashe ubutegetsi. Umwe ku wundi bari muri Kigali bariruhukije. Ese uyu munsi ubutegetsi bwa FPR bwo buhagaze gute mu ruhando rwo kubaka ejo hazaza h'u Rwanda? Kuva Repubulika y'u Rwanda ibayeho, ubutegetsi bwagiye bushingira ku bintu bitandukanye. Ubu bamwe mu banyarwanda bahurira ku meza ya politiki hatarebye igitsina, ubwoko, akarere n'ibindi. Ariko se ho byaba bihagaze gute? Iyo uganiye n'abanyepolitiki batandukanye bakwemeza yuko ibyo atari cyo gisubizo cyangwa atari cyo kibazo, ahubwo kuri uyu munsi hakarebwe uko ubuzima bwa buri muntu bwatera imbere. Le bataillon FPR est ici et est installé dans son campement.